Now, Honorable Catherine Lamwaka, a woman MP mi Omoro o mi otime bod lunyodo. Ulogo matek kyoto mero ki gugwok Lutino anyira. Wanen kong video make yiboni kawadugu ana mete kikenyo. Amiru ni atigi Kare man meleko wenye maber kilwak dichu ma Uganda maneno luo TV kachel kilwak ma iloba choli e atigane lwak ma Omoro district Kare man mekarama mwaka dichu ka oitung mwaka kuman tano yupe mekweru karama do lego lwak ma mekwa ni ka wachero ka kweru karama wakwe ento wapa ben ni kwa miero mete anyim tutwalle alogo bot bulli wa mateno alogo bot anyira me gwoko ko gi atira alogo bot odi ma pat ma ilobo Uganda iloba choli tutwalle Omoro district ni waneno wuru ni Gwoko Lutino mabe anyira kachel ka awobe duju Kare mapol ka wadonye kwe me karama an machalo mego me Omoro district chunya par tutwal chunya chwe yen Lutino anyira mapol warwenyo gi goy Kare me kwe ki kwe me tumwa kitman weko ka kwan chake no Lutino anyira mapol kwan gino balle ko pegi dog school so lego kilwak ma mekwa gumma be me kweru karama ento wa Gwoko Lutino anyira babe wa Gwoko awobe bene duju wek geno dok kumede ki kwan ma megi itam manyen gumma be botu wunduju ka chela chel me kweru ni palala wa Yesu Kristo ujol kwana palala Yesu Kristo ori ka chela chel ento madit makaro umak gen magena choya waje botu ket me ko ket ma miero bet kere iyo parwot wa Yesu Kristo ana leki gumma be karama mana poe mate Catherine Lamwaka mikaro kilok nyotama mege Kare man mikwero kwe madit kwero neno pa lalawa Yesu Kristo. Kadong wangeyo ni Kare mokara ngechi dano bedo gyan ma dano le mon woni aido. Lutino doggang gyan ma miro go timatia tino pe. Timogo mano popor benoti maduanta. Lutino magitama dong gyan dong gitekio gimiro temo kerogi. Micho kidong ker panyira ente noni lachien kelo peko mateno onyo peko madon e kion makeken ba dano taking advantages ne Lutino te Yweyo la kodi char moni beru tie may noni beru chala cho ki dago peke paru ngama katika beru kwede onyo ngama tika beru ki ngama igayi mukene Lutino awobe wege Omaro kinero ubero ka beru wakilo Lutino pa werigi kekengi mabeno go nywalo kwetgi yang no pe ya choli char mo biro pe loka mateka time wi lobo kombeti ke munyo mego Catherine karo logo kuman watiki luoro ni Yweyo enibo wati duma pario wabe cherwe duma chel duma riyo gi kenyu wacha otam mi dwa ko Lutino we gangkwan ento in meti ganken tika Gwoko Lutino kining in meti kenyu Lutino wobe Lutino nyaga etika Gwoko kining Kare eni atema duong karama bino ki yom ich lelo wot lim ento planet ngo etika Gwoko kining compare kedi ka hotel lo kom yajo mirengene yejo pedong pero madit tuo benefotie tuo jonyo tie jomo kene ge poko chalo kimini gi minono wigi willo tutwalle joma gi tamani gen kimini gi tuo amia gi tamani mir bene gi pocket jomo kene era eni chuny machol eni chuny marach petie ngarmo lego petuo in real sense donc initi kwede ono mirnen ni ke mar ngar mon ini wachi mar ne da Gwoko ngat anone wek en bena pu nong tuo ero ke timo ki chue chuny ki kene kan in bena kimi in bena ke dare pore chere pore kom Lutino ngar mon matiri anone chances are high
ni in bene kita dano water kwele kita dano rata kwele ni yaki kamo near mo chi dugu chen. That is not what we want. Gin na pera tega yeni kai maru ngare money gwak ngare money. Iket me teach kiroch bol. Iket me waju logadani anba kuma pi yot twal. An kuma let. We ngare mono making decision ni eni amete keje pa mete. Kama o yena no tuo keje pa no. Piem ka dong ano mira daga o yat bena chi wachi an bena do ati kin lo tuo. Ka dong ya munyo yatie an bena chak boli chup mamega. Eni konyo diro kwa mamegwa. Watie ki dana madongu beri wi ya gumunyo yat pe mwaka marom piera rio. Kumbedi mo logone pero ge pituo. Guba talki ginu kene. Ento gungeyo chon o wego gitie. In bene iramo konyo ngat mati ngerni. Pemi nwongo tuo. Pemi timotim ming. Pemi timotim charo. Madiri dogo koko. O wego kawati wachine ni jo lo tela mamegwa logo ikum gin eni. Catherine logo lokum eni loka Gwoko Lutino. Gwoko Lutino obedo responsibility mamega ki mamegi. Latin mo ke ken mingere mir wanene ki gwao. Wa Gwoko Lutino wa gubet ke waro, gudong ke waro, gudong dano madiri anyim gi bedo tie. Kawa bala nyim pa Lutino wa kumbeti. Dire papate bedo tie. Pi bedo ke ken kama initi yeni. Lobo waweng bedo mo nywene. Piem no kit dano ma wano kele wilobo ni. Wa kelo dano ma kit gitie. No kit gi pe be. Kit gi pe nyote. O nyo kit gi bena pe chwake. O weko ka lo tela tika lok. Eni karma lo tela miro yabwangi. Lok ma tek. E lokum yeju chon. Lok ma tek. E lokum tuo. Lok ma tek. E lokum waro. Kidong neno ni ki julu vulu mamegwa. Kilo nyori magi pe ka Gwoko Lutino gi. Keme ki Lutino gi. Lutino wapo giri district. Ka wano timu gini eni. Wabi konyo loka chuli. Pero wapi duong. Pero wanok. Ka wabiru wano kara chiel. Waromo lok. Chi watiago wano. Iyo mupore. Meru ngo matamani. Aboli bimecha udiku matin. Malupe ki lok mo a kibot MP wa. Kawachi MP wa ana aki Omoro. So meru no MP mamegwa wanjo Omoro. Honorable Catherine Lamwaka.